Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jinsiyo ka barek, but pila banlay ban kuli da ka education loan, pila aruban syukola ho number, kanday nyo, saw, san riw pranot, lani, kanday pran riw laisan, arn riwe, kanday pra. Niawan hangi mga bati persa jongama iba Hilarius Arbikeu ngayawan lu bati paralog ba lambat kejingwan jongi hangi kadai kam mon ni sokhya ta ngalai de nga sokhya pi lada iba arden sya sisa jinit punne de kejing sokhya ka bakrau ta namar kadai ba kan kalong kajing namar apoy himru sini te nai ledi na semau pisang asulang hadu kata te bagan ta ya ka hel ya ka jingkot jingsia jeni ba ardan tengah semau ba ka sorkaru kamdai te ban gale tai namar katun ka article 21 right to life ka hok ban im bat ka hok ban yo ka jingkot jingsia namar kami pi kamdai kata ka isu politics. Kadang-kadang ka isu politics telah bangi la ka bau beriu maksa jengit setu mereka ni kamde kata ka isu politics. Kadang kata ka isu ka ba ka sorkar ka bantai ka sorkar hangi ka kadang ka sorkar jong ki khasi jantia anggaro. Pi ta kadang ka kamram jong ka bantai ba ubriu uba sya jengit na ka benta ka isu ka bayadai bat ka state no. Kabayadai bat ka state jom ki khasi jantia bat ki garu mo ka sorkar ka hapsin kya mla ban sui la ka ubri buun sya digit satu la ni buun yopan la ni buun tolat la ni buun swa kadai ka kamram ki namar kinong sinsar hangli ki sinsar na ka benta ki khasi jantia bat ki garu ki hap kitli ya kini lai kali ki tendun ki jajun ri mla arban le siliang katkum ka artikel khanri Artikel 16 jom ka Constitution jom ka India mo kaba kinong sinsar kinla ato banle sidang kmat amtam kabayadai bat kani ka yo kam yo jam kata kamot mla banle sidang kmat yanu ka hablong equal opportunity kata ka tabu kaba Maria rengkat apa yang dikasih yang tiabat baru. Tenak tagadaw nga slow ya kami ka isu ka step bahagan baka sorkar kan le. Kami ka di ka jing snow jo nga mo nga ro nga lapuli ya ki an kini kita ngalalay ya ki training jom kilo wala dangam day uloya. Ndray ngalalay buon kini ki training. Nga snow ka katkum ka jing snow jo nga hi ka step ha baga chief minister khotno ya penlek no kan. Kadai ba kani ka 80% ka 4% kadai banglong baik open kebasu pelilat baik nak benta khasi jantia bat garu ndon kamsu banong kata yu khasi jantia kata yu garu kami le kalong komunal kambahar aga jing snow jonga khamtam ku mubriu mo uba pek ya ka imlang kasalang uba pek ya ka education nga tharai kitipi nga ngai wei nong yalam ru uba la yalam ni kinong hikai la slam Renre hangni pat ngamla ban keren kumuta umong yalam jo kinong hikai hangni ngawan pat kumuta ubriu bas ngau kya ya ka rukam sensar kali nombor L05 ba arden insya sisa jengit ne nasmo ka sorkar tahap kitli ya ka pami ya ka sitom ya ka jentron ya ka ike ka banjai ba arden ka sorkar tahap kitli namat kali ka sorkar tum ki khasi jantia garu kamtam nak tagadaw mla banong bauniu khasi umat jia kat baja umat ya pro mlailai ka bamla long kata kade ka right to life article 21 kami kade ka cikit kli jong ka sorkar kami ka sorkar kan hab kli ka sorkar kamla ban yele ta nga ngasno ba katahi ka bakong san ban le step ya kami
ai baik bakane ka prapau kan long apa den ki khasi yang tia bataro ubatrai sitom uyo ai zakam ubasmat uyo ai zakam ubajaito ate uhapsa sua ki basmat ki batrai sitom ke kinyo sua kita kan dan rei kan numlong su katui khasi yang tia katui baru em kani kan wanra penban ke jinglong komunal tribal sibatan akan gastik ban aksan persen kita ki nongsong sunong ki badai ki nongsong sunong jong kari Meghalaya kan kita patut di banyo kata aksan persen kan jong chief minister ka kamram jong ka kabinet ka kamram jong ka sarkar mla arban ong ngini ka nin chupek ka mla arban ong kata ka jing smok ya jong